Ibizo lesibongo UThabitha Dube. Namhla belihlangene lihlafuna daba bani basakhulayo. Besihlangene ngaphansi kwenhlanganiso ezithile lapha de sixoxisana mayelana ngokucubungula ukuthi abantu abatsha nxa inhlanganiso ze-European Union njalo lenhlanganiso ye-Africa i-African Union besithi bafuna ukuinvesta, bafuna ukuthuthukisa abantu abatsha, yiziphi izindlela ezingasetshenziswa. So besibuthanisa amakhanda ukuze sicabange njalo si contribute towards leyo njongo. Kuyini elifuna belihlomise ngakho njengabasakhulayo beZimbabwe? Okuqhakathekileyo funa okunye engakhuluma ngakho asikhangeleni kweze education. Sinanzelele ukubana abantu abatsha yebo yeZimbabwe siyazi ukubana sililizwe eliliteracy, kodwa isibo bonke abantu abatsha abathi transit from ukufunda primary loba secondary abangena kuma university or kuma college. Ngakho ke kufanele ukubana ohulumende bethu bahlale phansi badinge imali ezahamba ekuncediseni abantu abatsha ukuthi bafinyelele ukungena ema-university, bafinyelele ukungena ema-college, njalo bazisebenze bazikhiphe ekudubekeni esihlangana lakho njengelizwe. Uthini ngezombangazwe? Ezombangazwe sithe sinanzelela abantu abatsha labo kumele batholakale bekhona ku-politics kwezombangazwe, kodwa esikunanzelelayo ukubana ezombangazwe ezeZimbabwe ikakhulu zilomsindo